Pemirsa ngenanin risiko pengelola COVID-19 ring Bali sampun sayan tedun. Paindikan puniki kecinayang saking kuentenan zona risiko COVID-19 ring Bali anut ring data pini anyar ring tanggal 12 Maret warse kali tali selikur sayan mecikang. Sejroning kuentenan zona merah talar nedunang santukan asiki kabupaten sampun mauwah ke zona oranye. Satgas Penanganan COVID-19 Nasional ring wukune mangkin zona merah ring Bali wantah kantun tatiga wawidangan inggih punika Denpasar Tabanan Miwah Buleleng. Siki zona merah ring wukune lintang inggian ring Klungkung sampun mawali mauwah ke zona orange. Lenan saking Kabupaten Klungkung wenten lalima Kabupaten Taler mungguh ring zona orange luire Gianyar Badung Bangli Jembrana Miwah Karangasem. Ngenanin indeks sonasi COVID-19, juru bicara penanganan COVID-19 nasional Profesor Wiku Adhisa Smito indek pengelimbakang penanganan COVID-19 salami awuku ungkuran mausang anut ring nasional pengelimbaknya nih sampun nyinayang pemargin sane becik kuentenan wawidangan sane ngeranjing zona merah utawi resiko tinggi taler kepanggih mewali nadunang. Kahanan peta sonasi rauhe mangkin talar mecikang yening sehang ring tanggal 13 siki Mei warse kalih tali dasa miwah 17 Januari warse kalih tali selikur. Duaning sedurungnyane wenten wilangan 100 kutus kabupaten kota sane mungguh ring zona merah sane pindah ke Cina pemerintah daerah miwah Kramo sampun mecik 6 penen pengelola COVID-19. Cutatnyane perindikan punika sampun dahat membuat antuk nyelamatang anggo tur muah kahanan pineh luwih talar penyarengan pemerintah daerah sejeroning antuk nos pengelola ring suang-suang daerah dihadawi Bali Pos Nguningayang.